semua kubata haganupan kurian na hinahulungan ni umur ni Tuhan bani sadarion sikon mahita manangar hata ni bata nagabibuhan ni pagtunduyon banta parlo di mahita martonggo mahita. Bapa ni surga, terima kasih bani haguluhan na baru na iberi hamban nami bani sadarion sihon mah nami manangar hata na kumbang nagabibuhan ni pagtunduyon ban nami ajari hamha nami rosi parbawi hamha nami lahu makagulukon hatamuhay ibagas Kristus Jesus jalu hamha nami pakuntongko elek-elek nami. Amin. Kita hagalupan na hinarga ni Tuhan hata ni naibata nagabibuhan ni partunduyon bata bani sadarion ibuat maay kumbani podah 3 ayat 10 sonon ma ihatahon isay. Hayu habuluhan doai bani halak na jupahan ay anjaha partuah do halak na manjolomsi. Amin. Ay madas. Kita haganupan ihatahon hatan ni bata ijon bahasa hikmat adalah pohon kehidupan bagi orang yang percaya. Salinari Tuhan hanami, hikmat adalah pohon kehidupan bagi orang yang percaya. Sonahado halak na berhikmat, isi do halak na marhapintar. Halak na marhapintaron ay ma halak na marhabiaran bani naibata. Natutap duhur bani naibata. Natutap ram mamindahi hata ni naibata. Nagabi pargukuh bani parbuduhan ni si ganup ari. Dengan dekat dengan Tuhan, begitu juga mau mendengar dan menghidupi firman Tuhan, maka boy masa sahalak cuma gabi sahalak namar hapentar. Ihatamo kan nayay ang guduma ibagas namar hapentaron hitaon, maka jupahan hayu haguluhan mahita. Ibotok kita do bahasa sada hayu ataupun pohon memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Contoh nih, naparlobe menjaga erosi, napaduahon menahan air, napatuluhon gabi sumber oksigen dan menjaga pencemaran udara. Napaupat konhoma bui gabe sarang atape yanan ni manuk-manuk atape tinuk panaligan ibagas pohon ay. Asip bui tumangdo nagabe fungsi manfaat na madea kumbani sada pohon. Apalagi ang kuya tahun hayu haguluhan. Ahado maksud ni hayu haguluhan? Hayu haguluhan ay sumber sukacita, sumber segala berkat, sumber damai sejahtera. Jadi halak na marhapentaron jupahan hayu haguluhanon. Tentu sari botok kita hagalupan jolma na yatas tanokon memindahi malas niur, memindahi hatuahon, memindahi kuluh na marhadamion. Ay do si palaya konta, ay do si pindahanta, itongah-tongah parguluhanta si ganup ari, marhitihon ni horzata humani, ibagas guluh taon. Jadi sonahado asiboy kita, jumpahan hayu haguluhan ay, jumpahan hadamion malas niuhur hatuahon pasu-pasuan. Nini hata ni Tuhan ijon marhapintahan ma. Tetap memarguluh ibagas na takut akan Tuhan. Tetap mahita memindahi hata ni bata nagabi haguluhan bata. Tetap mahita memindahi na bata marhitehon na tetap kumanihita memurluhon hata ni bata nagabi si julungan bata. Ulang adong guluh ta si ganup ari na hulang humbani hata ni bata. Marhitehon niyay jupahan hayu haguluhan mahita. Bapak inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan atap aha pilahuan ta bani sadarion
tetap mahita ibagas hata ni Tuhan, tetap mahita ibagas harusum ni uhur ni bata, asigabi halak na marhapintarong mahita, tetap berhikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Marhitehon ni hikmat na kumbay na bata, jumpahan hayo habuluhan ay mahita. Selamat mabata ganupan, makurzahon lahwanta si ganup ari, anjaha yakin kon ibagas kuhurta, na ibatado na makasumani, rosi na mamparbohita, lahu mandalani ari-ari ni kulutta. Amin, martong mahita. Terima kasih bani hatamu na dupon lusuban namin Tuhan, say perbuhang hanami na lahu makurzahon hatam ay, asi puy hanan mahapintaran, anjaha jupahan hayo haguluhan in, ibagas Kristus Jesus ibalah kanan.